እናትና አባቶቼ ወንድምና እህቶቼ እንዲሁም ጓደኞቼ ዛሬ ወደ እናንተ ለማድረስ የወደድኩት ኹጥባ ስለ እስልምና ታላቅነት ይሆናል። ይህ እምነት አላህ ለኛ የሰጠን ትልቁ ኒዕማ ነው። አላህ ዘንድ ሌላ እምነት ተቀባይነት የማይገኝለት ይህ እምነት ብቻ ተቀባይነት የሚገኝለት እምነት ይህ የእስልምና እምነት ነው። ስለዚህ ይህችን እምነት አጥብቆ ያዘ ሰው በእርግጥም ነፃ ወጣ፣ ከሷም ያፈነገጠ ሰው ከሰረ። ለዚህም ሲባል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ተረክቱ ፊኩም ማ ኢን ተመሰክቱም ቢሂ ለን ተضሉ ከኔ በኋላ ለእናንተ ሁለት ነገሮችን ትቼላችሁ ሄጃለሁ፣ አጥብቃችሁ ከያዛችሁት የማትጠሙበት ኪታብ አላህ ወሱነቲህ የአላህ መጽሐፍ ቁርአንና የኔ ሱና። ውድ እናትና አባቶቼ እህትና ወንድሞቼ እንዲሁም ጓደኞቼ እስልምና ብርሃን ነው። ቁርአንን መቅራት ብርሃን ነው። ሰላትን መስገድ ብርሃን ነው። ስለዚህም ከራሴ ጀምሮ እናንተንም የብርሃን ባለቤቶች እንድትሆኑ እመክራለሁ። ألا صلوا وسلموا على الحبيب البشير ونذير فإن الله أمركم بهذا حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق وانصرهم على من عاداهم اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.